श्री गणेशाय नमः. ओम श्री व्यास रघुपतये नमः. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. सर्व बांधवांना नमस्कार. हा अनुपमा शणे. आज आम्ही भगवद्गीतेचे 131, 132, 133 श्लोकाचे म्हळ्यार 3rd अध्यायाचे 33, 34 आणि 35 श्लोक अर्थाने विवरण ऐकूया. फर्स्ट श्लोका 33. सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति. प्रत्येक मनशाल गुण स्वभाव वर्तना विंगड असता. आम्ही उतुत्राक सांगतात नव्हे, जगांतू एकलो अनेकलांवरी आसना. रूपान मात्र नाही, गुणांनी तशींच. जन्मा येतानाची मनुष्य स्वाभाविक रूपानं प्रकृती नियमानुसार जावन मेळ्ळेले तसले गुण घेवन येता आणि ताका अनुगुण जावन कर्माचरण करता. मागीर तो ज्ञानी असो अज्ञानी असो, प्रत्येकाल स्वभाव आणि वर्तना कोणी चेंज करू जायना. वत्तायर कोणी चेंज करची प्रयत्न केले तिकिनी ते सफल जात म्हणून ना. This verse emphasizes that every individual, even one possesses knowledge, is compelled to act according to his inherent nature, that is Prakriti. All living beings act according to their tendencies and dispositions shaped by nature. Therefore, simply restraining or suppressing actions without addressing inner nature is not effective. True transformation comes from understanding and aligning one's nature through self-knowledge and disciplined action. Next श्लोक पळया. श्लोका 34. इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपंथिनौ. मनशाल प्रत्येक इंद्रियांतू मायपासू आणि द्वेषू म्हळेले भोग गुण भोरून गेल्ले म्हूण जाल्यारी तागेले अध्यात्म प्रगती केन्नाय जायना. इंद्रिया वयर कंट्रोल ना म्हूण जाल्यारी विवेक शून्य जावन मनुष्य कसन करू नजकी तें करता आणि कसन करका की तें करना. देखून तागेले विपरीत कर्माक कारणीभूत आशिल्ले तसले राग द्वेषाक म्हळ्यार मोह द्वेषाक स्थान केन्नाय दिवनच. राग अँड द्वेषा that is attachment and aversion are rooted in each sense organ towards its respective sense object. One should not come under their control, for they are one's enemies on the spiritual path. Next श्लोक पळया. श्लोका नंबर 35. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः. नैसर्गिक रीतीनं प्रकृतीदत्त जावन मेळ्ळेले गुण आणि कर्म करचेंची प्रत्येक मनशाले कर्तव्य आसा आणि तेंची तागेले धर्मूय आसा. दुसऱ्या धर्म म्हळ्यार गुणकर्म कितलेय उत्कृष्ट आसले तिकिनी हाणी मात्र आपणाल धर्म सोडूनच. एकेद वेळ धर्मभ्रष्ट जाल्लो म्हूण जाल्यारी तागेलांतू आंतरिक क्लेश उत्पन्न जाता आणि तागेले आचार विचारांतू अस्थिरता निर्माण जाता. तशींच मुखारी तागेले प्रगतीक तेंची एक बाध जाता. अर्जुन युद्धभूमींतू भ्रमिष्ठ जावन आपण युद्ध करना, संन्यास घेता, भिक्ष मागून जीवन करता अशी मस्त सगळं उलयता. ताकाच ह्या श्लोकांतून श्रीकृष्ण ताका सांगता,
तुगे लागीं कितलेय विद्या बुद्धी ज्ञान आसलें तिकिनी तुगेल मूळ गुण एक योद्धाल आसा. देखून तुगेल धर्मूय प्रामुख्यान क्षत्रिय धर्म आसा. अन्यायाचे अधर्माचे विरोध करून जनाल रक्षण करचेंची तुगेल कर्तव्य आसा. अशें आसतना आतांच्या ह्या युद्धाच्या विपरीत परिस्थितींत तूं जर युद्ध करनातल्यार तुगेलेंची मन तुका धर्मभ्रश्ट नीतीभ्रश्ट जाल्लो म्हणून अवहेलन करूं सूर करता आनी तुगेले हे मनांतूल द्वंद्वाची तुगेले आध्यात्म प्रगतीक महाकंटक जाता. परधर्मो भयावह म्हणा. This verse emphasizes the importance of staying true to one's nature and duty, even if done with imperfection, rather than imitating others' duties, even if done well, because it leads to inner conflict and instability. आजी हांगा राबोया. मुखावेले नेक्स्ट एपिसोडांत ऐकूया. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. धन्यवाद.